Shalom, oras maabat na ganupan, itaganupan, hasoman na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Diar mani panorangon, sihol majalo onta, renungan harianta, nagabe, bohal bata bani sadarion. Diar paima ijalo hita hata ni Tuhan, ase martong kumahita. Dia itu pa Tuhan bani hidup ni urmu, masumasuhan nami das bani panorangon. Boy hidupe yapon nami kuuluh na bayu bani sadarion. Di panorangon Tuhan siola nami mamuka ganupan warja nami diar ase ijalo hanami hatamu Tuhan nagabi gogo bani pagkuluhan nami ibagas Kristus Yesus on batong panami umam. Amen. Itaganupan hasoman hata ni Tuhan nagabi renungan bata bani sadarion ay ma ibuat tumbani Daniel bin 12 ayat na patuluhon nini sono. Halak si paruhur marsinondang do sondang di langit anjaha si dia nama nogu-nogu buhay halak wa pitoron marsinondang do somon bintang rosi sadokane dokane. Itaganupan na soman bani teksta bani panorang on ay ba panorang sangga bangsa Israel mamukah goluh na bayu tentu adong do sada hasosakan bani na manjait nih. Adong dosa ada kebingungan, kebimbangan. Bani na mamukah nalape ongga iboto anjaha, nalape ongga ialami hita. Bangsa Israel mangarap bani panorang na ijia, pasal sonahado guluk na totap namin. Mahitay si bere-bere ni bata. Bani masa pandolean, bani masa kebimbangan dan keragu-raguan. Bani panorang ay boy sobuton bani bahasa si malungon sosak do pangahap si dia. Itagano panasoman bani hasosakan ay totu roh do hatali ne bata marhite Daniel juak-juak ne bata napatugah kon status na totap marsinondang status na totap berani anja tangguh lahu mandalani parguluhan ni bangsa ay bani panorang. Bani ayat sada isobut do ijon Mikael roh gabe si pambabayi gabe halak na iutus kepala ni malaikat na gabe menjagai bangsa Israel bani panorang ay ase totap sedia boy marsinondang ahape na masa na idopakon sedia bani parguluhan ni sedia dagano pa na soman dong piga-piga hal na gabe renungan na boy hatahonon jitu bani parguluhan na parlobe ay ba ita aganupan na porsaya bani haganupan parguluhan ta sonahape haporsayon ta gatido hita mengalami kebimbangan gatido hita sangsi bani ahanalape ongga inidah kita tentu bahkan rado hita mabiar homa lahoman depakon ahanalape ongga yorjab kita ahanalape ongga idalani hita. Nah ampilan on siol patakas kun hubata bahasa bagi pe parutolon na dong bata bagi pe hal-hal na terjadi bani parguluhan ta na ibagas uhurta mambaik kita lamin marsitaronon bapainang osaya maham na ibatalang modom laho makawakon laho manonggor parguluhanmu laho mangidopi ham bani haganupan na masa na ialami ham bani gulu. Bangsa Israel, bangsa na piga-piga hali hatahonon mangosay bani perintah ni nebata. Tapi totap do ikawahkon nebata sedia. Totap do ipardiate nebata sedia. Ahana perlu bani sedia. Bahkan bani masa kebimbangan pesedia. Nebata mengirim pertolongan ibagas parguluhan ni sedia. Taganupan bapak inang dong do doding makatahon manuk-manuk na habang ay lang tidak anjaha homa parpariyama tidak menanam tapi menuai sunai do homa hita na porsaya bani na bata porsaya maham bani parguluhanmu ahape na yahap kon ham bani panorang on ahape na ihagubir kon ham na bata tetap setia lahu makasomania mendampingi bahkan jelas 9 tahun sul patugakon ada janji penyertaan bani parguluhan ta anggo memang ia persaya hita dunay bata bani parguluhan. Ingat kam bagi itu cara ni Tuhan
laho patakas kon hajong-jongan. Bagi do cara ni Tuhan, laho patugah kon, laho mangidupi, laho patalar kon holong ni ibagas pargoluhan. Diar ay humbani hasoman, nagati mangurupi ham. Diar ay humbani hasoman na langongga, boy hatahonon iagan ham. Roh gabi si pangurupi, ito matong aling pargoluhan. Tapi bilan on, nagabe perenungan bata. Mapainang mampu hita mangguluh, marhosah, menikmati goluh na bayu bani panorang on. Haganupan ay halani idop ni on ni bata. Yakinlah bahwa bani kehidupan taon Anda tidak sendiri. Dong do bagai cara ni Tuhan, dong do malaikat ni Tuhan, laho mangurupi ham bani pargoluhan. Halani ayo bata ganupan asoman sa porsayaw ni bagas Kristus Jesus. Ulang pitah rahita manjalo pangurupiyon, tapi dihut mahomahita bani situasi ahape tupado ganup ibayin Tuhan ne bata parsimada mahomani ham bani haganupan horja dear ay mangurupi hasoman, dear ay mangidopi hasoman. Artini taganupan hasoman boy hatahon dihut doham bani horja statusna boy hatahon marsinondang itong-atongani ahape na masa bani pargoluhan taon. Mapainang deara se puka kita lawanta bani sadarion, ipuka kita bani sogot ni arion horjata, ibagas malas ni uhur keyakinan bahasa Tuhan manramot kon pargoluhan ta melalui banyak hal na adong ibagas dulur taon. Alaniay hataon hitama terima kasih bani Tuhan ne bata halani idop ni uhur ni na say tongtong maka somani ham, maka somani out, rosi maka somani kita haganupan Tuhan ne batama masuk-masuk. Amin. Martong kumahina. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na makahulungi namin. Yati itu pa Tuhan bani idop ni urmo na setia mangurupi namin, na setia makasomani namin, bani parguluhan namin. Ape na idopak kon namin Tuhan. Olong ate muton na pasing na mangurupi mga pitihan namin. Ase boy tungon Tuhan, hapor sayo namin intotat, porsaya ibagas sa guluhan namin. Bahasa, lang salak namin mandala ni haguluhan namin. Tapi dong doham, nasa itong manramo di guluhan namin. Ibagas Kristus Jesus, o matong ko namin humangon. Amen. Shalom, oras mga tagadupan.